Spika wa mbunge ya Meru Ayub Bundi ni atumirĩtie akarũĩra gĩtĩ kĩa mũbunge wa Central Imenti kĩrĩ kĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Ayub norotete mũbunge wa kagita gaka kĩrĩ Mangushine na kuga niwe wethirĩte akĩingĩria mirandi ĩrĩa Ayub ethirĩte agĩkubia kuma kĩrĩ thirikari nene. Ayub norĩtie Ngushine kũmwakanya na gũtiga kũrũa nawe nĩ ũntũ narĩ mĩburu kwagĩrithia gĩcigo bunge kĩu. Mũthu Muriuki nĩ agũtũmenyithia. Kagita gaka nandi thirikari itumirĩtie kwandikanwa askari bancera ndene cikombuke mbionde ndene Kenya aje ndene Central Imenti. Speaker Ayub Bundi awete nikimako gikene nandi kona ati anababa ingi batithwa bakijukua gitumi Central Imenti ithiromba kuganwa ura kubaterie untubura nandi Speaker wa Meru Ayub Bundi akorotera mubunge wa giciko giki changamoto naje kira nyenje tunaugire watuika sub-county wikeja uriga kai mheshimiwa Ayub Bundi narua nkwenda kuga ntukwe narua toke arukire twetega mitandao na magazeti tukona prisons ni kuthurana ndatega South Imenti ndona bena recruitment iri goji benengire abogeta nengi nkubu ndatega buri nkona bena ijiri na ndi nkwenda kwira mheshimiwa wetu nontu no ina rubungo rwa Ingress sub-county tikeje na ndi nachokerie antu betu babothuguchi kiuria kiu atiri nontu na ndi tugoyatwe na recruitment mo githongo inge twenio kariene inge twenio charia aumerere ananchi beturi kugakaratia kinya tuingwa na aru atuonere gazeti ikionania most of our sub counties in Meru County cionthe otite na a chance barabagi bagitre sub county ciao na bamba okurukirwa lakini ngona Central Imenti ira twa propose te ithatu bando utene development utene changes tuona ibe chetre chia ingero yo igwe bona speaker uga no ntuthai ana beto bate benefit kokorokera ithurano bira biejete biana bara bakujukwa laiji. So it is very painful kona Central Imenti igitare onde twikuruka reminder yaraja baterie akiwa nandi kinya mantu ya mwenja witi na mbere jerarete tene Central Imenti na kurana jo mbunge uju atina umbani bakureta mantu jaja uthano uthuri ukarawiro agana maendeleo jaraja leo batiromba jaku urete na wananchi batetheke na boje ire inkarete nkera nya mheshimiwa nkamwere nya street lighting wekera cionde kuma kirigara Nyweri Kaguma Charia cionde na nao marie university na yite ciawe na naije procedure ire thingatawa na nya transforma ingwekira antu iba Central Imenti bagwikirwa na yite ciawe na karego natige kare akirwaga nani ndeta kurombera antu gintu nontu into biran kuromba te into bya muntu kiombe ni into byotethia mwananchi na nowe na njukumu ire batiweta kiromba nontu ate kumba kuromba teni uronge ukaromba ri uthuku bwa yako gitatia akwiwa so tuliuga mwana ore okumba gwitaga chwe into bikeja kethe speaker na kombo kinya na uo akomba kureta into tukona street rate iratire ntura chionde na ingo support kanya kau ayu speaker ajukirie ombo tutevia na mandu jaja yange chonde akomba kwithirwa akithithia atueja neni kanya tuwe munene omwe ore okumba kurobi kanya nikendo omba gwita kugira interview tomba kureterwa na it will be of benefit to our community akiwa keja kubegitike mbunge kile Mangushine okira Ayub Bundi aromba auga nandi akethwa agikiromba na mbuge aina aja utinda kuga mantu agitike mujumbe nini wananchi bagachagua muntu uraba kwenda igitare akinya bati igitare ni igitare maendeleo na muntu nare ari neje na kire hakeja nakyo lakini igitare gakinya o muntu arungame na rutano rwawe era antu babo thuguchimbia bathithiretie na urenda giti kenda weta kuithia bunge bu tigitete ata utitie buriku ko ni ankwenda kuromba bira mheshimiwa Kirima thene kuti Ayub nontu we ugie kwikorwa nani ogwe nuronere ntibati konana nene yankuruki lakini ankwenda kwira gitike mujumbe ndiku igana kwegana chatungangane wananchi bakona nontu ndajankaria jarantithitie Ayub Bundi akiubetete nandi netete gutwa municipality Kathumba nikenya bomba kuona mbeca cia World Bank gutetheria cigomuke giki ndina kumwaria na university na inda kwirira okaire ndakwira ki budget milioni 500 iriku karite gaitwe nontu wa mama mbunge ikagitatia igaitwa
na nkwire nyamu kiriere ne Ayubu nkwire ngukiriti nya municipality ya Kathiri Githongo Kithirone ikarione twina Mheshimiwa Patrick Muthuri na itothithia ngega iti ikagwata Gatimbi Kariene Kagoma Charia na Mujwa na Makandune nikenda wananchi betu na ubombo tetheka ki mbeje cia World Bank gica ukairia kaire mbugi atiri inya Gatimbi market tayari iturombete mbeche ira ciario 55 million cha wakati okwe Gatimbi na ichiongeri cia kinya million 77 and very sure thokwe within the next 21 days ikethura kiambiria gwakwa no ntwithirio tu project yemwe irantega yumbote thiantu na mubunge Ayubundi akera mubunge Kilimangushini ontwarwa na witi na mbere buria kureta chwana ange wikire tiga kurania ndetete acio gundo wikira transformer gutithiri na ndi nyantu bendingira bembira twikire transformer na nyacho ngaba chwa na rankumba na chitithie kira kungi na nyathoko itithiri ikira kungi na ngikwira Mheshimiwa Clement Steel withero wijatiri the only sub county DNS ya Meru County itena NTC ito Centriment kwou gitambe cia CDF umenyekethira weta kwambiria MTC Kaongo Health Center kana weta kwambiria Githongo Health Center Muthuri Murioki Weru TV Mutirwa Kangangi.